Bali. Iako nije najveće, svakako je za razvoj turizma u Indoneziji najvažnije ostrvo. Bali je lociran na 8 stepeni južno od ekvatora. U istorijskom smislu prvi kolonizatori Balija bili su Portugalci, oni su ovde došli 1512. godine, ali su ih već 1597. godine oterali Holanđani. Holanđani se ovde zadržavaju sve do početka Drugog svetskog rata, kada dolaze Japanci. Nakon što su izgubili rat, Japanci se naravno povlače, a Holanđani pokušavaju ponovo da dođu na Bali. 1946. godine oni ovde uspostavljaju nešto što se tada zvalo država Istočna Indonezija, faktički separatišući Bali i neka još okolna ostrva i provincije od matice zemlje. 29. decembra 1949. godine general Sukarno ipak uspeva da vrati ove teritorije i da proglasi nezavisnost Indonezije. Sledeća vrlo važna godina u novijoj istoriji Balija bila je 1963. kada je došlo do velike erupcije vulkana na planini Agung, nekih 25 do 30 km severno od grada Ubuda. Posledice te erupcije i okamenjena lava vidljivi su i danas. Inače, Bali se prostire na površini od 5577 kvadratnih kilometara i ima 4.200.000 stanovnika. Gustina naseljenosti je 750 ljudi po kvadratnom kilometru. Od najistočnije do najzapadnije tačke ostrva ima 153 km, a od severa do juga 112. Inače, glavni grad Balija zove se Denpasar i u njemu je smešten najveći međunarodni aerodrom na Baliju, preko koga uglavnom svi turisti stižu na ostrvo. Iako je ceo Bali vrlo atraktivan za turiste, u poslednje vreme naročito se ističe južni greben ostrva, odnosno deo koji se nalazi južno od glavnog grada. To je provincija Kuta i najpoznatija letovališta tamo su mesto Kuta, zatim mesto koje se zove Nuša Dua i u poslednje vreme je naročito interesantno mesto koje se zove Seminjak, gde smo i mi bili smešteni i odakle ćemo vam dati najviše informacija. Ovo je otprilike središnji deo Seminjaka i kao što vidite sve je tu načičkano, radnje, prodavnice, znači restorani, poslastičarnice, apoteke. Saobraćaj je veoma živ, puno turista u svako doba godine, znači ne postoji neki uticaj sezone, samo što postoji suvi i kišni period. Kišni period je od maja do novembra, suvi od novembra do maja. Znači krajem novembra počinje suvi period, otprilike polovinom krajem maja počinje kišni. I kada pada kiša u kišnom periodu, ona je intenzivna, kratka, ne pada ceo dan, još uvek ako dođete u to vreme neće vam propasti odmor, neće vam propasti ni jedan dan zbog kiše. Ponekad može da pretera zaista, ali u principu je to nešto sasvim normalno. Ovo je jedan interesantan kafić u Seminjaku, izgleda kao tribine na fudbalskom stadionu. Ljudi su poređani ovako po redovima i mogu da sede dvoje za jednim stolom, ne više. Vrlo interesantno, nisam to nigde video. Amadea Resort and Villas, to je hotel gde smo mi odseli i ovo je restoran gde smo doručkovali svako jutro, a boga mi po koji put i večerove. Da, slažem se. Ovde je pušenje uglavnom dozvoljeno, ali eto, u ovim, da kažem, delovima koji su kao s polja, unutra nije. A u nekim restoranima je dozvoljeno bilo gde. Kažem, ovde su svuda restorani, sve je turistički pokriveno veoma dobro, nema praznog mesta, nema praznog prostora. Idu prodavnice, restorani, prodavnice, restorani. Jedan interesantan restoran, kažem, Seminjak Square. Restoran otvorenog tipa za neko brzo osveženje, prilike, ili za neki brzi obrok. Na craft marketu, znači ovdje se prodaje sve i svašta, razni suveniri. Nalazi se otprilike pred izlazak na plažu. Znači idete skroz niz ulicu, niz brdo
I kod Semenjak skvera skrenete levo, a onda ide još jedna kratka šetnja od par stotina metara i dolazite do ovog marketa. Šta da vam kažem, sem da je cenkanje ne poželjno, nego apsolutno obavezno. I cena po kojoj se roba kupuje otprilike 1/3 od onoga što oni traže u početku, možda čak i manje. Znači, nemojte odustajati od svoje cene nikako. Tu postoji, ima tu interesantne stvari, pored onih redovnih nekih kič proizvoda, ima i nekih interesantnih proizvoda od svile i od kože. Tako da možete nešto tu da nađete, ali kažem, najviše što treba da platite je otprilike 1/3 cene. 35, možda za kožnu 40%. Ovdje se nalaze prodavnice koje su, da tako kažem, brand name, odnosno znatno, koje nude robu po znatno većim cenama. Roba je naravno i mnogo bolje kvaliteta, ali opet samo za turiste, pošto ne verujem da domaće stanovništvo ovde, sem malog broja njih, da ovde kupuje. Ovo je Semenjak, pogled na plažu. Danas nisu baš uslovi za kupanje neki posebni. Zastava je, kao što vidite, ovde žuto-crvena, što će reći skoro pa da je zabranjeno kupanje. Ima hrabrih plivača. Prikazuje, znači, tradicionalni oblik tkanja na Baliju. Vidite, to je drveni razboj, prilično primitivan i verovatno dosta spor. Ali vidite, to je to neko, da kažem, ručno tkanje. Šara koja izlazi je dosta lepa. I sad vidite tu, ja ne znam odakle tačno dolaze te druge boje, ali vidi se da tu postoji nekoliko nijansi koje znači ulaze u šaru ovog istkanog materijala. To je dosta interesantan sistem. To je znači boja koja prolazi kroz neku, da kažem, malo
jednostavniju mašinu. I mašina, to je neko kao pero. Pritom se boja ovde greje. Vidite, to je boja koja se greje. Znači, u principu je jedan topli postupak. I kada se ta boja zagreje, dovoljno, onda se ona nanosi ovde na tkaninu. Ista situacija i ovde. Finalni proizvodi, ovo su kravate. Radnja je mnogo veća, ima tu puno muške, ženske i dečije konfekcije. Ja verujem da to funkcioniše po principu kućne radinosti i da žene samo donose u radnju pravići to kod svojih kuća. A ove njihove koleginice koje su ispred, one u stvari predstavljaju samo neku vrstu turističke atrakcije. I evo nas u jednoj od tipičnih bogomolja ovde na Baliju. Radi se o Hindu veri, u skladu sa većinskim domaćim stanovništvom na Baliju. Pristup je uglavnom slobodan, jedino što vas mole da ostavite neku malu donaciju, radi se otprilike o nekih par dolara, a takođe imaju jedan zahtev od vas, a to je da se obučite na ovakav način kao što sam se ja obukao. Monkey Forest, majmuni su znači svuda. Dosta turista. Monkey Forest, koji se nalazi na ulazu u mesto zvano Ubud, jedno od centralnih mesta u Indoneziji. Majmuni se nalaze svuda i treba biti oprezan zato što, rekli su nam na ulazu, majmuni hoće da uzmu sve. Da im otrgnu iz ruku bilo šta da nosite, tako da dok je to sok ili tako nešto, to i nije toliko strašno. Međutim, ukoliko vam uzmu kameru, verovatno ćete ostati bez kamere. Ovo je jedna vrlo interesantna scena. Dva vrlo mala majmuna, od kojih jedan zaista beba, rekao bih. Evo ga. Stvarno je jako mali. Evo ga ovde jedan prika. Ne znam šta ću posle. Jede bananu. Vidite kako on to stručno radi. On se bukvalno nalazi na metar od mene. A vidi ove na drvetu tamo, pogledaj koliko ih ima. A pritom ih na drvetu ima, da, zaista ih ima dosta. Manjih i većih. Uglavnom je to neka sorta manjih majmuna, ali koliko vidim ima i velikih. Nešto malo većih, da kažem. Jednog onaj mali. Jeste. Op. Opa, evo ga. Evo, majmun je na meni, nadam se neće da se uneredi, ali dobro. Pa ja se nadam da mi neće uzeti mikrofon. Evo ti druga meni. Šta, ne sviđamo se, a? Bacio drugaru. Šta ima iz drugar? Pa čekaj bre, stvari malo. Okej, stvari. Evo vidjeli ste kako to izgleda. Ops, evo ga drugi. Joj. Oh my god. Evo ga, majmun jede skoro na bubinoj glavi. Nije baš da je tako, ali skoro. Evo u sred ove majmunske šume postoji znači jedan vrlo interesantan prizor, ovo je jedan klanac, jedna reka mala koja prolazi kroz to. To izgleda stvarno jako, onako da kažem, kao u džungli. Vrlo je interesantno. Majmuni su i dalje tu oko nas, a pored svega toga, kao što rekao, vrlo lep prizor. Sa druge strane, znači, postoje mostići, sistem nekih staza i mostića. Sve to vrlo lepo izgleda, zaista, vrlo je čisto, vrlo sređeno i vrlo atraktivno. Nije opasno, mada deluje da je ova staza dosta uska i klizava, međutim, za sada je sve okej. To bi otprilike bio kraj staze ovde, tako da krećemo nazad. Čak su i majmuni odustali da nas prate, nešto ih nema u ovom delu. Idemo da im se pridružimo, znači idemo nazad. Ćao. Ćao. Oja, to da mi izmesi, ne.
Ne, sram te bilo. Sram te bilo. Indonezija broji negde oko 250 miliona stanovnika i četvrta je zemlja na svetu. Međutim, to je ujedno i najmnogoljudnija muslimanska zemlja na svetu. Na Baliju je situacija međutim malo drugačija. 80% stanovništva čine pripadnici hindu vere, 13% je muslimana, a ostalo su budisti i hrišćani. Zbog te činjenice, kao i zbog činjenice da je Bali od krucijalnog značaja za razvoj turizma u Indoneziji, ovde ne postoje nikakve restrikcije po pitanju hrane i pića. Alkohol se prodaje i služi u svim restoranima i prodavnicama, a takođe po pitanju hrane svinjsko meso se takođe nudi u svim restoranima. Čak se i glavni lokalni specijalitet, koji se inače zove babagulu, sastoji, verovali ili ne, ali od prasećeg pečenja. Evo ga ovde gde se pije ova kafa. Gde si, mali? Oh, I know we are mean. We are interrupting their sleep. Oh my God. Come, let's see picture time. Picture time. Oh my Hey, God. let's see you. I think it went through easy to wake up. Luwak, Not in the moment, That's a different one. yeah. They always sleep this time of the day. Yeah, same as my husband. then I can produce you a coffee if you want. Hey, what's your name? Bonchel. Boncho? Bonchel. Bonchel. Boncho, how are you? Znači, luwak kafa, to je kafa koju ovi momci ovdje u ovim kavezima pojedu, pa prođe to kroz njihov digestivni trakt i na kraju se to vadi, pere, ne znam više što se radi, ovdje se nam oni pokazati. Ovdje se radi o kafi nekoj, nadam se da će nam domaćini objasniti kako ceo taj proces otprilike izgleda. Ovo je sirova kafa, rekao bih. Coffee. And then they choose the good beans because it's Okay, this is the raw coffee or what is this? look at this, the poo. Okay, how they eat the coffee? What is the? Oh, they eat it like that. No, they come out. The poo. This come out. That's what the come poop. out. Yeah, the poo. That's poo. The poo. And we wash until very clean like this. When you clean it, it looks like that. Okay, znači kad se očisti to izgleda tako. And then you're roasting it. And then we need to wash one more time until very clean and hygiene. Okay. And then after that we dry it in the sun around 5 days and we roast. You dry and roast, okay. Ovo je to, pa ne izgleda tako disgusting, mislim. Tu su dobijete uz kafu, dobijete malo toga papira. Ništa, to je da se to, obriše toliko jadne usta. male životinjice, a onda je ovo kad je očišćena kafa, znači izgleda po kikiriki. To je dosta interesantno. Znači on je melje na jedan, ovako je on melje na jedan način koji je malo čudan, znači u jednom velikom avanu i onda se to pije. Evo vidiš, to je sad neka kafa koju ona prosejava sada. I tako prosejana, ta kafa postaje ono što jeste. Le café, c'est... Pardon. Može, evo kako on to melje, sa ovim higijenski na nivou. I onda se pretvara u kafu ovu koja nije baš onako fino mlevena, ali miriše divno miriše. To pay on top is $50,000. You can smell luwak coffee. Mama, you have and this one is regular? Regular coffee. Znači ovo su kafa koja ovdje raste
Evo vidite, to su znači kafa koju oni jedu i zatim da ne ponavljam više kako to ide, to svi znamo. Evo, stigla nam je Luvaka kafa i stigla je mala regularna kafa i ja sam isprobala sve ove čajeve, skoro sve, a Bata naravno nije. Ima nekih lepih, kao što je safran i kao što je, šta smo rekli, lemongrass. Ne, safran i cinnamon. I lemon. Kafu, znači ja ovo u životu nisam probao, delo je kao naša crna kafa, miriše dobro, ali sad neka mi je Bogu pomoći. Luwak kafa, znači kafa koja se dobija specijalnim sistemom prolaskom kroz digestivni trakt života. Kakva je? Kafa je, da kažem, pio sam i bolje, ali ja sad neću da komentarišem. Okej. Danas ovde u središnjem delu Balija nalazimo se u podnožju planine Agung, o kojoj smo pričali na početku. To je jedno jezero i ovde je taj vulkan koji je imao erupciju 1963. godine. Vidite ovo crno, to je okamenjena lava i ljudi su odatle pobegli. Oni se polako vraćaju ovde, ali ne baš još uvek u nekom punom broju. Ovo mesto se nalazi nekih 30 km od grada Ubuda, posle Denpasara verovatno najznačajnijeg grada na Baliju. Nazad, znači, sa planine Agung, znači od posete vulkana prema Ubudu i dalje prema Denpasaru, nalaze se pirinčana polja Balija. Ova pirinčana polja su vrlo interesantna, pre svega zbog svog izgleda. Imaju ovako ovaj terasast izgled, ovaj stepenast izgled. I ta pirinčana polja u svetu uglavnom ne izgledaju ovako. Razlog zašto izgledaju ovde ovako, pre svega zato što je sistem za navodnjavanje zahtevao da se oni tako urade. Znate da pirinač u principu uvek raste u vodi, ja ću pokušati to da vam pokažem sada, ali zbog specifičnosti terena ovde to nije bilo moguće i jednostavno irigacioni sistem koji su oni postavili zahtevao je da se i zemljište prilagodi tome. Znači, napravljene su takozvana terasasta ta pirinčana polja da bi jednostavno bilo omogućeno da sav taj pirinač bude u vodi, da se navodnjava. Znači, u pitanju je neki princip veštačkog navodnjavanja ovih pirinčanih polja. Baš zahvaljujući tome, oni su izgledaju vrlo atraktivni i postali su turistička atrakcija. Ovde dolazi dosta turista da se slika, da vide ova polja i sve to izgleda jako lepo. Domaćini su pored, kao što vidite ovde, napravili neke restorane, tako da parking koji prima turiste koji ovde prolaze nekako uvek pun i sve to izgleda zaista jako, jako simpatično. Ukoliko dolazite na Bali, nemojte da propustite ovo da vidite. Ovako izgleda pirinač koji još uvijek nije dozreo. Još malo. Ali treba ćemo još možda nedelje dve. To je dosta interesantno s obzirom da kod nas uglavnom nema pirinča, znači otprilike tako to izgleda. U Indoneziji pirinč je glavna hrana. Od vulkana nazad prema Denpasaru i prema Semenjaku doćete i do ovog mesta koje je vrlo interesantno za turiste, kupanje pod vodopadom. Evo vidite kako to izgleda, jako je lepo, voda je topla, dosta ljudi dolazi ovde, ovo je međutim bio kraj dana, tako da nije bilo previše turista u tom momentu, ali generalno vrlo je popularno. Jedini problem sa ovim mestom je taj što postoji nekih oko 200 stepeni kada siđete do ovde i negde oko 200 da se vratite nazad. I tu pomoći nema, lifta nema ničega drugog, jednostavno morate ići gore dole. I ako ste na kraju dana kao mi, onako potpuno umorni i mrtvi, to vam ne pada baš lako, ali morate se žrtvovati, kao što rekoh, turizam ponekad to iziskuje, traži od vas. Isplati se, u svakom slučaju.
Se vozimo kolima, da vam kažem i da je ovo jedan od verovatno najboljih načina da upoznate Bali. Celodnevna vožnja, znači šofer sa automobilom košta oko $50. On dođe po vas u hotel u 8 ujutru i ostavi vas nazad u 8 uveče, bude sve vreme sa vama, on je sve vreme pored automobila iz bezbednostnih razloga, vi odlazite okolo, kažete mu gde treba da stane, on će vas sačekati koliko god da se zadržavate. Znači oko $50 za ceo dan kola sa vozačima. Evo ga, to je ta crkva, to je taj templ u koji nije dozvoljeno ući ukoliko niste Hindu vere, znači mi tamo nećemo moći da odemo ni na koji način. Jedino što možemo ovako kao i svi ostali turisti da gledamo sa strane da je jedna od bukvalno zaštitnih znakova Balija. Ova crkva se nalazi na mnogim razglednicama i sastavni je deo mnogih dnevnih izleta. Znači, ukoliko negdje idete, nemojte da propustite, ovo je zaista jedinstven prizor, izgleda jako lepo. Ovo je slika iz jednog drugog ugla. Indijski okean. Danas je izuzetno topao dan. Još uvijek nema podne. Još uvijek nije podne i šta će biti kasnije ne mogu ni da zamislim jer mi smo svi već gola voda, strašno je toplo i sunce tako peče da ukoliko ne koristite ništa od onih sredstava za zaštitu od sunca, bukvalno možete da završite kod lekara. Dreamland Beach. Jedan veliki, ogroman kompleks, jako lepo sređen. Ovdje na Baliju. Mi se vozimo nekim shuttle busom. Još se tu nešto radi, ali sve to izgleda dosta. Ovo se na Baliju zove Dreamland Beach. To je plaža koja je privatno vlasništvo i plaća se ovde ulaz, plaćaju se ove ležaljke, naravno. Plaža nije loša, zaista, nije ništa specijalno da sad kažem da je nešto što ne smije da se propusti, ali je lepa, uglavnom je okej. Ovde ima ovih surfera na daskama, ima ljudi koji se kupaju. Danas nije baš neko idealno vreme za kupanje s obzirom da postoje talac, sad ih ne vidim do duše, ali malo pre ih je bilo. Tako da, sve u svemu, verujem da je voda, još nisam ulazio, verujem da je voda sasvim u redu. Tako da je ovo jedno od, da kažem, turističkih atrakcija, kažem, zbog toga što je onako malo sređenije mesto. Padang plaža. Sad prilike kraj dana, negdje oko 4-5 popodne. Tako da je ovaj deo prilično pod senkom. Ovde su talasi mnogo mirnije, nema ih u stvari. I mnogo lakše za kupanje. Voda je dalje plitka, ali ima onih egzotičnih tropskih ribica u njoj. Tako da plivanje može da bude jako interesantno. Mala plaža, ima dosta interesantan ulazak. Taj ulaz je ovde gore. Evo prilike, evo sad se to ne vidi odavde, evo ljudi da se ovde neki penju. Znači to je prolaz između dve stene. Vrlo uzak prolaz, možda metar, stene su dosta kose. Ja ću pokušati to da snimim kad budemo izlazili. Evo vidite gdje se oni tamo penju. I prosto nestaju. To je dosta
dosta interesantno. Ulaz na plažu se plaća, 1000 rupija, što nije neki iznos, to znači radi se o 70-80 centi. Ovdje vam ležaljke nisu potrebne, s obzirom da nije potreban ni suncobran, jer je, kažem, pola plaže u senci. Evo kako izgleda taj ulazak, odnosno izlazak sa plaže, stepenice idu direktno u stenu. To je toliko usko da se tu čak ništa ni ne vidi. Ja ću sad krenuti gore i pokušat ću to da snimim, ali uopšte nisam siguran da je to moguće snimiti. Evo kako to izgleda. Tu bukvalno ima mjesta za jednog čovjeka. Tu bukvalno ima mjesta samo za jednog čovjeka. Kako se ljudi mi mojiđu u sredini? Mada možda i može, jes. Ajmo, idemo. Wow. Evo ga, znači Lagunatu Temple, crkva gdje dođe svakog dana na stotine turista u ovo doba, znači negdje oko 6:30, samo zbog toga da bi se slikao zalazak sunca. Ovo je najpoznatiji zalazak sunca na Baliju. Ovo je ta crkva koja se nalazi na ivici same jedne litice, dole je more. Vidite kako je to daleko, dole je duboko more. Znači ovdje se nalazi jedna najisturenijom dijelu te litice. Nalazi se crkva. A ovo je taj zalazak sunca zbog koga ljudi ovdje stalno dolaze. Bali je jedna od retkih svetskih poznatih destinacija gdje smeštaj, hrana, rentanje automobila ili motocikla nisu skupi. Tražeći smeštaj za nas, nailazio sam na različite ponude, otprilike bukvalno od 10 pa do $500, u zavisnosti od lokacije. Za nekih 25-30 dolara naćete običnu, ali vrlo čistu sobu, gotovo bilo gde. Ukoliko želite da nađete smeštaj u nekom boljem hotelu, kao što je to na primjer ovaj hotel, Hotel Amadea, trebate da platite negde oko između 80 i 90 dolara za noć za dve osobe sa vrlo bogatim i obilnim doručkom. Hrana u restoranu također nije skupa. Večera za jednu osobu sa uključenim jednim pićem košta između 7 i 15 dolara. Vrlo često možete naići u restoranima da uz večeru dobijete recimo i besplatan desert. Tako da generalno mogu da kažem za Bali da za smeštaj i hranu gotovo svako može da se snađe i da pronađe nešto što odgovara njegovom budžetu. Bilo bi pogrešno praviti reportažu o Baliju, a ne spomenuti ove njihove prodavnice koje prave sve od drveta. Evo vidite recimo ovdje ovaj sto od drveta koji ima taj prirodan oblik. On ga nudi za 388 američkih dolara, to izgleda dosta jeftino u poređenju sa bilo kojom zapadnom ili evropskom cenom. To su prodavnice koje prodaju od drveta bukvalno sve. Može kupiti od drveta. Znači, pored uobičajenih stolica i stolova, tu su i različite druge umetničke obrade, razni unikatni proizvodi, zaista nešto što možete vidjeti samo ovdje i nigdje više. U pitanju su različite vrste drveta, sandalovo drvo je jedno od njih, ono također ima svoju cenu naravno, ali prodaje se i mnogo toga drugog. Evo, ja ću sad pokušati da uđem da vam to malo bolje pokažem. Evo vidite, tu su sad ti veliki komadi drveta, od koga se prave različiti oblici stolova. Evo čak da budu i ovako manji, kružni, sa ovim rupama. Delo je dosta dekorativno, samo se stavi staklo iznad. 10 million and 10 million rupiah. 18 million rupiah. Does it come with the chairs? Does it come with chairs or just a... The chair is different. Oh my god. And the whole, what is the whole for? That's not that cheap. That's not that cheap, but it's okay.
Znači, kurs je za $100 dobijate $1.300.000 za $100 američkih dolara dobijate $1.300.000 ovih indonezijskih rupija, znači 10 milion, to bi bilo otprilike oko 700 manje, $700-800. To je recimo, znači, oko 600 evra, ali ovaj sto je jako dobar, jako veliki. I on je sigurno 2,5 metra velik. Ovaj sto je otprilike 7 metara dugačak. 7 metara dugačak iz jednog komada drveta je. I ovo je izuzetno debelo, znači jedno 20 cm dubine. Jedan komad, 135 miliona rupija, što je otprilike $10.000. Izuzetno je veliki i super izgled. Ok, evo da snimimo malo seminjak u kome mi letujemo noću. Gužva je u saobraćaju. Ovo što se zove batik, ja ne znam šta je to tačno. Što imaju ove šuljke što vise gore, to je bilo povodom nekog njihovog praznika. Znači, to su bili neki italijanski restorani, restoran Nirvana u kome smo bili sinoć je ovde. Lep je restoran, onako je romantično i fino. Iako ima ove reklame. Hello. Thank you. Evo ga Palta. Hi. Let me see you. Hi. Neki Baša hotel. Izgleda loše. Hi, how are you? Where are you coming from? Coming from Serbia. Serbia. Serbia is my country. Okay, okay. Palm Lagoon, radnjica, ima puno lepih radnjica. Evo ga Gandhi. Ukoliko imate problem sa ogrubelom kožom na tabanima, domaćini će vam ponuditi jedno jedinstveno rešenje, tretman, vrlo neobičajan i vrlo interesantan, a to je da spustite noge u ovaj akvarijum i da prepustite se ovim malim ribicama koje će pokušati da svu tu vašu ogrubelu kožu izgrickaju. Koliko je sistem koji oni primenjuju efikasan, ne znam, mislim da je potrebno tretman ponoviti nekoliko puta, ali svakako je vrlo originalan i vrlo interesantan. Možete ga naći na nekoliko mesta u gradu. Cena je, kažem, neki oko $5 do $6 za nekih 15 minuta. I vredi probati, zašto da ne? Sad je negde oko 10 sati. Svuda su restorani. Napuštamo Bali. Javit ćemo se sa nekog drugog mesta uskoro. Hvala lepo i doviđenja.